irema ry'umugore. Mungu anaanza na kuumba mtu. Umuntu ashizwe mu itongo rya Edeni. Mtu akatiwa katika bustani ya Edeni, aho afise byose, ambapo kuna kitu chochote, aho amerewe neza, ambapo yanafurahia yeye, aho imigabo ya umutima w'Imana neze, ambapo moyo wa Mungu furahia. Imana yamugiti, Mungu akasema uyu muntu azokubwa neza, mtu huyu kweli ataishi vizuri, azoba nkuko ngomba, ataishi kama nitakavyo. Imana yaliteguye iyo paradisi itongo rya Edeni. Mungu alianza ile anza hambere kwenyeza ili mtu aishi vizuri. Imigabo y'Imana abantu, mambo ya Mungu, imigabo y'Imana ku bana babo, mambo ya Mungu kwa wanadamu. Nuko Imana itanga kumererwa neza ku biremwa yaremye ari abantu. Ni kama Mungu hakatai watu ambaye aliwaumba. Abantu bagomba gupfa mu kihazipfa mu kikogo bipfa. Watu ndio wanataka kukufa kiholela. Imigabo y'Imana nuko abantu bamererwa neza. Mambo ya Mungu ni kuishi vizuri. Imana leo igize ibyo. Mungu sasa anapanga hayo. Ihaye umuntu ubasha, inampa mtu uwezo bwo kurondoka wa kuzaa au iravuze iti bice muri wewe Adamu. Akasema kupitia wewe Adamu uzorondoka, utazaa ndone amasinzi n'amasinzi yuzuye isi. Nitapata watu wengi kujaa dunia. Isi inyubaha, dunia ni kuniheshimia. Isi imeze nkanje, dunia ilivyo kama abantu bameze nkanje ku ishusho yanjye. Yana watu wako kama itongo rya Edeni, akawatia katika bustani ya Edeni. Ariko lakini haleluya, amen, ariko lakini umwaka utarahera, kabla mwaka hujaisha, umwaka utarahera, kabla mwaka hujaisha, igihe kitarahera, wakati hujaisha, umumama yitwa Eva. Mama alikuwa na Eva umuntu avuye mu rubavu rw'umugabo. Jina lake inamaanisha mtu kutoka katika babu wa Bwana. Hageze igihe katika wakati ahuye n'urwaniza, kakutana na Ibilisi, aracumuye, akatenda dhambi, akoze bari ku giti Imana yabugiye ko wakala katika tunda ambalo Mungu aliwakataza. Icyo gihe toka wakati huo baheza bakira umuvumo, wakati huo wapokea laana, biruka mu itongo rya Edeni, wakafukuzwa katika bustani ya Edeni, biruka mu kumererwa neza, wakafukuzwa katika kuishi. Ariko guhera umwanya nyine, lakini toka wakati huo, guhera umwanya nyine mpemu y'icyaha yinjiye, toka wakati huo hiyo pepo ya dhambi inapoingia, yinjiye, roho ya dhambi inapoingia, iyo mpemu yinjira, roho ya dhambi ikaingia. Imaze kwinjira, ilipokwisha ingia, itangura gusagasaga, ikaanza sasa kutambatamba, itangura gusagasaga, haleluya, amen, isagasaga mu mubiri wa Adamu na Eva, ikatambatamba katika mwili wa Adamu na Hawa, amen. Kubera iki? Kuri bose, kwa sababu katika bose bari umwe, wote walikuwa ni mtu mmoja, bose bari amaraso amwe, wote ilikuwa damu moja, amen, amen, bari umwe, walikuwa damu moja. Iyo mpemu yo yakura, sasa roho hiyo ikawa kuboneka, icyaha kitangura gukura muri bo, dhambi ikakuwa ndani yao, ibitigeze kuba bitangura kuba, ambayo hayakuwahi kutendeka yakaanza. Adamu atangura kugira ishavu, Adamu akaanza kuwa na hasira, Adamu atangura kwifuza, Adamu akaanza kuwa na, Adamu atangura kugira inzigo n'urwango, Adamu akaanza kuwa na chuki. Icyaha bya kamere yose mutubonamo, dhambi zote zikaanza kumtawala. Iyi umbonamo, iyi ngubona, kama unavyoona, iyi ubona kuba kama unavyowaona hata wengine, bijya umva bavuga, yale unasikia wazungumza, arabanye poli, no, ili byose ubona, vyote hayo unayowaona bitanguye isoko muri Adamu, ikaanza sasa chemchemi katika Adamu. Kweje toka wakati huo, no wambira yuko yuko anakuambia impemu yacu kwamba roho yetu iri muri twebwe, iko ndani yetu, no mu magufa yacu, hata kufa yetu, no mu maso yacu, hata katika damu. kandi abwiriza muraje batoto, hasa niwaambie, tazama yuko, bari muzi yuko buriya mlijua kwamba mu maso yacu, katika damu yetu hari impemu y'Imana, muna roho ya Mungu. Iyo munyamaso sesese muraje amaso, ile damu ayo maraso bayita mu bugingo, ile damu unayoona ile inaitwa ni uhai. Ubugingo ugiye kubiraba ni mpemu, ile ni roho. Haleluya, amen. Ni mpemu, ni roho. Ni uzosanga, ndipo utakuta, amen, ni uzosanga umwana, ndipo utakuta mtoto, umwana wawe, mtoto wako kamere yiwe, yani tarasanga yatwe kamere kabadei, unakutana yeye amefuata nyayo za wazazi wake,